Ngiyanibingelela phela uprofessor nibingelela namhlanje. Ngoba nibingelela nje uzontshenthe Nthanda. Niyazi ukuthi uprof ukhuluma ngalezi isikhathi esiningi. Nikeze ibusiso, nginifise isabathe lihle. Bese ngithi ke ngicela abantu abazigebenga abaqolayo, abaqola abantu ngegama lami. Nabayivulela ama-page eceleni. Labo bantu labo ngicela nibaqaphele ngoba abantu labo engibalandelayo futhi bazotholakala. Angize ngahluleka. Nokunye ke nje nokunye kuyihlathi kwangapha enkandla esengize ngaqaba sengize ngathi mina kukho hayi angikuye ngoba kuyasangana kuwumsangano wakomculo manje ngiyakubona ukuthi hawu sekuyahlanya lento ningakunaki zonke ngithi mina hayi akunukutshene balandeli bepheje ka3 second ukuthi hayi kwakade kuqashiwe lapha emsakazweni kwaphinde kwazama ukuduma ngomsakho oyi-talk shop wafela waphupha ngayiphuphisa yonke lo nto leyo manje ke ningakunaki balandeli bepheje lami kuyakhuluma nje ngiyakubuka lapha kuzokuxhumana akuyihlathi impela lento lana sekubulewe indlala manje kuzolambela kimi ngizokubhanqa ne-COVID-19 bese ngubamba ngequbu ngizokwetha leli hlathi lasenkandla la kwamchunu le talk shop yomsakazo igama lalo namhlanje ngiliphala nosinqa semfene ngoba wayibona lapha into eminyama kanje eyimpi lento lena kubulewe indlala lento lena sekwaqala waqawula abaqulu waqola ngisho amabhinqa kanti amabhinqa ngiyawathanda amabhinqa ngithi mina ngiwathanda onke nama-artist kuvele kubaqashe kungabantu ngisho isente ngisho imali kapetrol ayi uyabona lokhu usinqa semfene komchulu enkandla udoti lokho niqaphele kufuna nje njalo nje ukukhuphuka ngabantu kufuna udumo ngizokufaka uvoicemail ngithi ngiyakhiya manje ngisakuphendula voicemail ngikushaya current ngoba ngizokubamba ngempela lokho kunomsangane ekhanda lento lena kubulewe indlala akuhambe kuyolusa inkomo enkandla noma kuzoza kuzolusa nomlungu wami lapho chronic Mr Chronic akusho kunika amatoho akuyeke lokhu ukukhuluma kucela abantu ngizokuthiwa kubhizi kulezi insuku kucela amadata kucela nama-airtime kodwa nkosi yami yakubulala indlala ndoda wothi uzolanda amaphasela lapha khona amaphasela la ekhaya COVID-19 nexoviso virus sekunyisile wena ubhanqa nayo umfana wami mchunu mfana ngeke ungenze lutho wena ngiyokushaya mfana wami yeka lokhu ukukhuluma ku Facebook ngami woza ekhaya ungiqonde ngqo ufacane nami ngoba manje ngilokhu ngikuphenya kancane ibheshu umfana ngiyaqhilaza ngibhizi ngiphe kwakho indlala usebenza phi liphi itoho hayi ngithethelele ingane zakho kuphela wena uzolamba uzazi ulamba wena uyeke la ukuboleka imali zabantu iphi imali kamhlonipheni umfoma phanga ehluhluwe hey 10,000 usubaqilile abantu ndoda hayi ngithi manje sengiyakutshena ke namhlanje ngithi angikwesabi mina ujwayela baba kusabayo umfana omncane wena igama lakho elinye lokugcina upitshana ngiyabonga